Ko te mahi pāreka mahi kēmu hoki. E whakapakari a tīnana ana I te whānau kia rite ai. Look around you, this is what hauora looks like. You know, our kaumātua well, our kaumātua engaged, our kaumātua connected with our younger people, and our kaumātua having fun. Ko te tau mā heke Olympia Kaumātua tua ngāhuru māwaru tēnei, ko rau awa Kaumātua Charitable Trust, te rōpū whakahaere. Tino ātāhua, hari koa tōna nākau, hara mai e whakanāhau o I tō tātou whānau. Puta nō ki te nōta, tō tātou te arawa. Tino pai. Whakakore te tinana, whakapakari te tinana. E hara tēnei take whakataitai tuatahi. No tauranga moana, no mawao te maunga. Ai nei, ko matapi hunga toro, te marae e te hauora o Waipu. E kemu, e koutou katoa kaumātua, katai mai tino pai rātau. E toru te kaumārima ngā rōpū kaumātua e whai wāhi ana, mai ngā taki wā o te ika a Māui. Ko Henare Parkinson, he Māori ōpango ōmua no o Pōtiki, e whai kanohi ana mō te aroa I te rangi nei. Ko ia te kai tākaro pakeke rawa atu ki konei, e iwa te kaumātahi o na tau. Well, it's amazing how many people are here, you know, and it's good. You know, when you get old, you need company and, wow, it's good to be amongst people. O rawe ngā kēmu mō ngā kaumātua, tino rawe. Tūtaki ki e tahi whānau mai ia iwi, tino pai mō ngā kaumātua, mō te hauora, ai, tino pai. Mō ngā tau e rima kua hipa, kua noho tai te kura tuarua o roto tuna, hei kai hautu I tēnei kaupapa, me rau awa, I timata te tau mā heke tuatai I te tau 2010, a ki reira a Yvonne Wilson I taua wā. Yeah, so back 18 years ago, the Kaumātua had a vision and an aspiration from Awa to set up some type of activity. We had 40 Kaumātua at that time, 18 years ago. And now we have over 360 Kaumātua participating today. Mihi ki ngā whetūrangi nei. Atu I ngā kēmu ki te whakawero hia ngā kaipara Kaumātua nei, I konei hoki I ngā rātonga, hei tautoko ngā Kaumātua anō hoki. You know, when you think about the pension is lucky to be 27,000 per annum, which is, you know, who can live on that? Housing is a huge need, financial poverty is a huge need, and support for those kaumātua that are looking after their mokos is a harsh reality for many of them. And so we have to tautoko events that really lift the spirits. Many of us live alone, and many of us do not get out because we don't have the full ability of our movements. And it is hard sitting at home every day and fading, and coming here takes all that away. A tērā tau ka tū anō te tau mā heke Olympia Kaumātua, tua ngāhuru mā iwa ki Kirikiriroa, Herewini Waikato, Aukaha. Ko te reo, te take.